ahefo ye nyina ye beka ye be na wochi mienu a ejemui sembi betu oja efa abemo bia wedi 19 years a okun ni nua be ma be mo ni di Francis a son I this kind ewo ni nua be ma wo efie kuma ewo efie Quentin Film municipality ewo Western region apostle for the inside the akano na ebra omochie no omo de no ekoto apostle for kukumu ma omo bisabisa ni na no ansem na emra ni chire mu na emra wo chire nsem mu o chire se ni nua be ma no abo busia efri ni ho na wa ya se ni nua no e de bisika be ma no so ya ni nua no de emfi no obusa ni nua ni emfi no atoso akwa enti dako oni nua no gina ho oni no obisa ne so minia wa gini sike de da peso disika ye de ebe ma me enti na wo yesa no ni nua no enti mi akanya nsase bia ankyere no na se mo ka edi kyere no eba ne bufi eba na kuma ehuri enu enti na nam so ema o yes otimi ye de ekun ni nua no so woni abo hobosia edi enti na wo so wo fasika na do ekun nua no se bi oni se wo ye ni nua ontimi kwa abontin kwa bobosia enti no bisa wo no se wo obi once wo ye ni nua kwa de obesima ye de aye ne mua eni se no bisa wo ne di enti na wo se wo ye de wo sikan edi cha wo nua no ema no ewu free atiaso for asase so ade we ekoma ye ni na ahwefo mo hye ni etiefo sometimes o why e bipa etimi tutu ye wo nua bisa wade a odi be ma na yie na afia wo kwakwodi na afia danye bufuo na we kasa yesa akwakwodi ni ntoko motumi ku ama wo ye de wo yaka we eya dia encha ye we ye dada adesua wo se yesua ewo ya brabo se me hu ye so wo nua busa wa sika anaso nua busa wa de na sa wo de manu na eche no wo kwakwodi na so nua ne ka cho se o minni bia me de be ma osese na sa wo ni wan kasa no ekwan papa so a minim se ebufuo wo ho so onya abuso ye de emano oyo moja odi cha odi asem cha umfa hye de enche ye in Bible class it is so unya ye boni afa che ne 77 times 7 enti dia ne betimi aba be show mu ana dia ne be ma obetimi yisika e bia wo nya because of sikenti police for busua investigate asem no na boy ni dia wo say ye che no ya che ne wo say ye de no ye de to prison ye de ni show for so many years no onya sua de be de every mo na face no omo so omo yes akosan say owo adoso obesi yes we yakum obesi yes we edi sika woni nya obesi yes this person has been lynched e de na ekoso o my Ghana ensema ekoso no enye unya yo enunya je osika eyo moja unya je osika abonto so ni kasa wo de mano abonto so ni besia wade umani sika enti die enti na so unya ba be jisika wo na se bia unya ni fasika ni mawa e wo so wo twisikan na wo di wo unya ni emani wu waye boni kese waye mfunso kese wo die wu a chese yemfa nchese bi obebia wo ma ni wo bia eye ni ja wo kumunua ati uma mi sunu abawo enafom uma mi nyinsa wo nie ya momo nyine dru empempesuo we this is the time I wasn't going to kwa mo kama jine de ebom na ka se bia ya anase kwasie die nye betimi aye e de aboa mama fise mama ahyenye dru empempesuo bi ni nyina no de amba meto wutim wo dia ne se je se wakuma how je se unya de busa o jiska mo wono mfa ma wonti no je se waja lie what you say can de kunia enya de pa ye besremu se munjai so nya odo efamo unia se be Bible kai se ye ndo ye ho odo ewie bibia odo ewie nkunidie unia no se bi so tu fun kra ma wa e wo so mu ni se eye wunia eye wu moja nti wo se ka wo bu ani de eguso anase ka che o ma be bia ma minua ya jimsika na ma ka che no so fa misika ma me peso de be ma on peso de be ma me na wo ma ni sisi asem no kama but enfo bufuo anase enja wo hu e ma bonsam be fa wo no ma na ma hu be fa wo no e ma wo nya dia wo ye efise me hye se guy ya da wa ye wo no hu eso so aye too late
ni nua no entimi master si su biom ono ankasa so no one ni education abono two ni life asay because prison no nya goda wo krimpe na nyame andi wo ho afofie they want me mpia bonte na se wo showa wa brabo ase that person guy he could be a president in go bet me a minister bi obet me juntuni bi obet me ni patitiru bi ama o my Ghana if the san say when timi an control na bufu ntino shebe bia kwa wie no momma ya fasa adie esi enye edisuade emfa ma ye dada brabo because ebufo se ba otimi ye de enye otimi ekeka jara otimi fa bibi na de aboni pan afa obewie no se ye huhu na ye betina mumu se de obewie na afa de wonu ma otimi nyehye emfa ho biom eju my interest e be control your anger no matter how the situation is no matter how you are being provoked mesusu say e wo so we de unya abotre you need to try and control your anger because some adeisa e sha say oni di nua e kom omu eyi yensamani so kotimi hye ne ho so e na wo afidi nua na ko ye krapot na ase a enka mesusu say enka emfa ni ndru baby awakwa kodri ena sebio sese bonsam mepewa o hye wo niema bi su no de ayeden wo de apew e bia go no yo bia na koma ayede eta hano enti bonsam hye so obone for no hye so no de ye de odinya ano enti me stress so obi biara bia wakoma hawa na wo suban bi wo mu na se enya ana se sa suban e betime lead you into a distraction me stress you need to try pray about it and control your anger because boy abakoda prison na brabo asem there's no way say nyame ambemu a obetimi ameki in life because prison no pie na sa oba period it's like something has been tagged with you ya wo hye any you na wo pie so bia so nim say boy we say e no ko de boni say no ko di enti da ma de ya chi ni tu respect any hu woni megua se wa ferry enti menua no ma wo hye ne Mr. Mafuto Kakam, what mom say, moon try some of your control anger, no matter how it is, moon try them good, unya, or your moja. Would ya some child, fashi, and shay. Me, I may be an answer me every way, me dingy a fiancroma. Now, me say, and some market also were at the JB also preso yet. Would it come home, a fat dear, me in some young never bed, Abba to J. Into make us up with YouTube channel, subscribe because you too much G. If you are following Instagram, Twitter, any Facebook, I Kosua, net share my in Kofo, share my at the four, no more so the any share or comments also no a comment section, fat to bed. Mami, that's an ear